I waimari au pakeke au I kone I tēnei o ngā mara I te tahi ngā kuia korau o kone. He noi tonu ngā kuia o korau o kone kua mate. Engari, ko te pai o tēnei hui a kua hoki ake ngā mahara ki ena kuia korau o whaia, pāpā, o kore nei ki te tirohanga kanohi. Hara mai I roto te whakatohea me te whanau apanui tēnei rā ki te tautoko I te Rautau o te wharene. Hoi anō ki te tahu anō te ahi o Taiwhakaea. Tēnei taho mātou ki kone me te tūtakitaki I ngā whanaunga o kone, ngā hoa o kone. Te wā I konei au e mahi ana, I konei au e prei ana mō te pāro. Ka kite koe te nui o te whānau a Taiwhakaea ko kau nei. Ki te whakanui aia. He pai nā hui pēnei ki te hoki mai ki kone. Me nā tangihanga o te whānau. Hara mai ki kone ki te tahu anō ki te ahi o ngai Taiwhakaea kei roto I a mātou. Mai, tēnei wā. He nui nā pakeke, I hari I a hau, I a Rautau haere. Hari au ki nā hui I ringatu. Kāre noho rātou I ki mai me pēnei me pēra. Hoi anō me noho nei. I tai te wā, I taku eke taka I te kau maiua, karau I pirangi nei mahi te mahi Māori. Hoi anō, ka mahi au e rā nā mahi, ka haere I te hōtera. Engari I tērā wā haere I te hōtera, he mahi wai ata. Wai ho te poho, te tangata I kona whaka, tiha ke kaua tu ai. He patoke I haere ki mari tu ai. I haere mai nei runga I tōna waka I aho. Ka matika tāwhana ana ka hukura, I roto I te taro amu. Yawe Ida, I was 9 years old, and I was told to learn all the karaki from my apu. And my first mahi that I went to, I had to place a home. And at that time you don't go in the daytime, you go at night. So when we went to the tāpai, and they lit a fire, and all the ailments that people had at the time, they put on the coin, and was Tuhuna's job to put it on the fire with the prayers that goes with it, to take away all ailments and whatnot. Ka hure ka no e ia te marikia na I tēnei krau e tahua nei I nā kapane. Ana ka wai huhia ki muri. Ana ka ki te mātou e tamari. Ana ko haere ki te roka e roka I ki. Ana ko rongo taku whae whakapaki kene iau ka taumata. Awa hoto mai. Ana e moni e ki te mātou. Ka
Walau e mo mani whakirani. Ai, Koro, kia o e rana. There are a lot of things e koro, because we were very young when we came up here. And I knew Jimmy Carroll as, don't mean to be offensive, we used to call him Jimmy Pico. He was a wonderful kawa, mata uke mātou ki aia. There was a time when Jimmy, those of you who remember him on his little cart, and in actual fact, they were going to search for the remains for Ngā Kōiwi of Te Kōti. I don't know if you're familiar with this story. At that period of time, in the late 40s, there was an incredible search for Te Kōti's remains. This is one of Te Kōti's churches in here. And that pole there was his bell. A te rikatu, so te hohonutanga, and I look at one of our uncles who came from another faith and married one of our beautiful aunties, Harapara. And he went staunch into the rikatu faith. His name was Jimmy Carroll, and he was from the Anglican faith, and he came here, and you couldn't find another stauncher person than Jimmy Carroll. And commitment to the reo. We're growing up today in a different world to Koro Joe and Proa here. Very, very different world. And yet we are striving to achieve that level. How is it that we can achieve that level if we are not committed as the succession planners that are coming through? Kia mōhi o katoa tātou, I tō tātou pirita. Pērā tunu e nei a hanama. Pērā rane ka te mōhi o rātau. He tuakana, he tungane tunu ahau o rātau. I runga te aho o mātou whakapapa. Mātou I mai tō mātou tipona Rautau. O te rangi ho hiri tērā hui o tātou. The whānau pani. That's the immediate whānau. Ko te kirimate, that is the extended whānau. Ne, ko nā aunties, nā mea tata tonu ki tērā. Ko te wharemate, ko te hapu tērā. Koe nei rā te version I wahi o tia mai e nā pakeke, ko tēnei āhua. Ki te atu koe ki runga e tūmai nei te waharoa. Ko mohi o tonu koe, ko te whānau pani rānei pisi, immediate family. Ko te kirimate rānei, ko nā aunties, uncles, cousins. Ko te wharemate rānei, ana ko te hapu tērā. Well, I just want to ask them a question. Do you push your mokopunas away when they come and ask you a question or tika and about the marae? Because in the old days it happened with me. You know, with a haia, you're only supposed to be seen and not heard. You know, in those days. Are you doing that? No? I just want to say to you now, are you doing that to your mokopunas today? Because if you're doing that, then your mokopunas are going to get shy or go to another iwi and learn their language, you know.
We've got our first contender up tonight, and she's one of the youngest contenders for this evening, so please give her a big, warm welcome. She is the Moko of Merehona, and she's going to be starting off the Taiwhakaea Has Got Talent 2013. Mātau e koe ki au manaakitanga. Whakamoe mitana ki a koe I hoa I tēnei rā, haere koe mui a mātau, haere koe muri a mātau, me haere koe o mātau tā. E hi koe I mātau, i tō māramatanga. Ki te huarai e tau o mai ne koe mō mātau I tēnei rā. Tō rere I hoa, ka whakamoe mitana ki a koe runga I te matu e te tama I tō ai ruatama. Mai, te rai o kōhi, I ngā pāpaka ngā horohoro. Mai ngā pāpaka ngā horohoro ka huri, ara ki o rā kaurehe. Mai o rā kaurehe ki o whataiti, mai o whataiti huri atu. A ki o kōrero, mai o kōrero, katahi ka huri. Aroha mai ko kore au te ingoa Māori o Echikamu. E konei te manu ko kōrero tia mai ara ko te patatātahi ke. E ke pīrane. Katahi ka huri, ara te rohe. Ke eke pī, ara ki e tikamu, ara ki kai whakatere. O, kua katai anu ka mamaharaki. Te tai anu ingo mo tērā takiwa. Mai reira ka tahi ka huri. Te rohe o Taiwhakaea. Ki rungo hake nei o ka pūterangi. No reira mana whenua, mana takata tēnei ka mihi. Ka kua te ngā kau, ko kontou enei, ko tai mai ki tēnei o tātou hore. So from 1838 up to the confiscation in 1866, almost a period of 20 years, if a community, and we say of course that the Ōmaru Pōtiki pā site, like Kōhika, were occupied by Ngāti Awa before Captain Cook, before the time of Captain Cook, if you think about that, that our Ngāti Awa pā, Ōmaru Pōtiki, had been occupied since those times, right up until the confiscation, who do you think might be buried in that cemetery? You know, it's just common sense. O Taramuturangi, a stone's throw from our pā. It's not hard to join the dots and come to the conclusion that Ngāti Awa ancestors are in that urupā. Then of course in 1866 with the confiscation, all of those lands were taken off us and given to a number of tribes, Ngāti Raukawa, Ngāti Tūwhareto at Taupō, and also Hapu of Te Arawa. Now since then, of course, they too have been included in that land and will have people buried at that urupā now, and that's just a fact. So again, it's one of those shared sites. Te taura ku te tauira, te neira, te awhinu ku te awhirangi no te ororo I o matua nui. Kue ia te take ue nuku ue rang. E nei ka hahau ki runga I te tipua, ki runga I te tawhito, ki runga I te kāhui o ngā tua. Au putara tēnei ko hatu tohu whakamau maharatanga, o te noho tahitanga, o ngā marae e toru.
can say that I had a beautiful weekend. There's no one like the organizer to do this work to come. It's a heavy job, and it looks like. Good girl, yeah. Beautiful weekend. Every minute of it, being a queen of this marae. Nothing more to say, but go behind my whānau at the practice. Kia hau te artahu ki o nā rā I te rautau o tō tātou whare. Ka pai tu maki taki i wā tātou mokuputu, te toko maha ke. Nē ko tāku ke whakaroke te taro I te rā rautau ko Pākehā ko tō wā tātou mokuputu. Te rautau kai mai a tātou o waho tēra ki Tirungarau. Mo tātou e whakatika I a tātou. Nē ko tāro hāka konei, kokore mā te tai ki te rā, whakaroke o ki ka tai te rā rautau. Nē kai te korohi ake, tēnā pia me weho me rua te kaumārima tau, ka hāre o te kaunga te tari ki rautau. Nā te mea kia mai kia, kai kone tu te toko maha o nā klo kui. Korea kia, ka pai ki te artahu e ho. Te pai o te whakahare o muri, te pai o ngā kai, o te pai ho ki te rā. Nā mea katu,